Na brzaka snimim ovaj haul stvari i da vam kažem koliko je koštalo sve ukupno, da imate otprilike predstavu. Ako kupujete u Turskoj, sačekajte, učiteljica mi je nešto napisala. Šta kaže? Jede Zeynep dvoručak, šljatka mačjerka, pogledajte, opa. Sad ću vam reći tačno koliko je koštalo, pošto nisam uzela račun, ali imam u bancinoj aplikaciji, 472 lire, dobro, to mi je oko 10 evra, možda čak malo manje. Ok, idemo, hljeb kupovni, jer mi se gledalo da uzmem onaj, niti ima kesa, ondje, niti imate onu hvataljku, nego golim rukama da uzmate hljeb, reko neće, neš blažo. Šta je ovo? Selotejp. Losion za tijelo. Sirko, neka vrsta sira. Ja ga tako nazivam. Šampon, najjeftiniji, tipa ako nije bio 1 euro u glave. Zubero smoki, znači to je zdrava verzija smokija, nije štetni za zdravlje. Zuber vam je sve zdravo, da znate. Neki krem penjer, to vam je, ja ne znam kako se takav sir kod nas naziva, ali uglavnom nešto na foru zdenke, samo namaz u stilu zdenke. Makaroni, ne sjećam se njihove cijene, vlažne maramice, ova čokoladica za Zeynep, jer ako kupim više poješću ja. Ako bude tražila, ako ne bude tražila, neću ni davat. Patliđan, ne znam, možda malo više od kilo, možda kilo, tako. I lubenica mala. Eto ga, sad ću vam pokazati katalog Šok supermarketa. Ponijela sam ga specijalno za vas da snimim. Da vidimo šta ima u Šok supermarketu od stvari za školu. Imate pernicu za 149, ove torbe. Računajte da je 1 euro oko 50 lira. Ok, imamo ove torbe, pernice, mislim da su i ovo pernice, jeste, kalemlik, kalem je olovka, kalemlik pernica, peluš, plišana pernica ova smjera. Prebacivati u evre, ne znam, ali računajte da je 1 euro oko 50 lira, pa probajte sami sračunat. Ovo su sveske ovdje. Tako, ovo je uglavnom, ovo su cijene uglavnom na školski pribor u ovom katalogu. Katalog sa cijenama školskog pribora. Ovo su još sveske, a ne, ovo je ono što ja koristim da mi drži ove listove za štampanje, da Zeynep crta, pošto ako joj se kližu listovi ona ne voli. Tako. Treba leći odspavati, evo samo danas snimim. Ovo su pastelne boje, boga mi ovo je sevap kupit, nije ni pola evra. Ovo je jedno pakovanje, a vas da vam ih treba. Keçeli kalem. Inđe keçeli kalem, znači ovo ne razumijem šta znači, ali ovo su suve, olovke, kuruba, da, i oni ih nazivaju suve. Mislim da ovo nisu one što se mogu brisat, prat. Meni od flomastera samo smijem u kuću dosta nešto što se mogu prat. Ovo su neki stikeri, ove kao papirići, koje sam vječno kupovala, nikad mi ni zašto nisu trebalo ovi papirići, ali eto. Šta još ima? Svašta. Šta je ovo? Čičitli dosija, a ovo je kao oni fajlovi za dokumente, za papire ovdje. Isto pastelne boje, tijesto za igranje, pastelne boje, boje za prste. Šta je ovo? Ako vidim šta je interesantno da kupit. Zanimljivo mi je ovo tijesto za igranje, ali ne toliko. Frulica, svira frula, svira violina, imate ovu tablu, imate ovako ove stvari, ovo mi je za zaštitu, kao dođe navlaka,
da se ne isprlja dijete kad crta. Ovo vam je ono za što slikari boje na njemu platno za slikanje. Dalje ovdje imate računaljke za 79 lira. Neke sveščice još kao setove. Šiljala, lenjire. Imate ove kutije za hranu. Imate flašice za vodu. Mi nikad u Bosni nismo nosili flašicu za vodu. Uvijek bi uzeli i pili vode iz ruke u WC-u ako ženimo, i to rijetko. Tabla, mi smo bili hronično dehidrirani. Sam bila mala pa ovako kad se prehladim i uvijek mi bile kao ispucale usne pa se gule. Sinovi moji, to je meni bilo dehidracije, trebala sam pit vode, a ja nisam ni znala da sam trebala pit vode. Ja. Imamo ovdje kao neke fancy olovke, mislim da su ovo drvene olovke, patentke. U Turskoj jako često koriste ove kao tehničke olovke, odnosno patentke, kako smo ih mi zvali. A ovdje imamo kao drvene bojice, markeri, špicevi za patentke, kao da ne morate šiljiti. Olovke obične. Imate štampač. Ja hoću Canonov da uzmem. Imate kameru. Ove table za bojenje, njih imamo. Imate tastature. Danas sam gledala ovu tastaturu, malo mi je falo da je kupim. Rekao, nećeš, blaže izdrži. A treba mi fakat tastatura. To nije nešto da sam vidjela, nego fakat sam planirala da je kupim. Evo ga, stoji stolica. Možete po ovoj cijeni naći veći sto na Trendyolu i drugim marketplaceima. I ovo su kao ove table za crtanje markerima dječije. Ovo su, ne znam šta je, kumbara. Može biti nešto, ne znam, Oyun hamuru. Figurlu kapak. Uglavnom još jedno tijesto za igranje za 44 lire, to je baš jeftino. I tako. Ni auto. Da dodam torbu, danas tata izvodi Ćuću da šeta. Majke mi, nemam snage ni vremena još iza psa. A ja samo tijesa tatna torba. Što bi rekao, aktovka. Đulju drži. Šta? Gdje je? Krenulo me srpiti ispod vrat, mislim da mi je ovo alergija na pašetinu. Gdje je tatna torba? Moram ga pitati gdje je moja aktovka. Možda ovamo. Nije. Možda u ormaru. Evo je. Evo tatne aktovke. Ulična torbica. Ugasite svjetlo kad izlazite, energija naše nacionalno bogatstvo. Šta bi rekli Rusi? Ovo citiram Ruse. Zenit večera i priča s bakanom. Tata šeta psa, Blažan kućni menadžer. Čekam dostavu namirnica iz Migrosa. Jer... Ene, i što simpatične obojica. Rekao ti ćeš u košulje tako. Dobro. Pa nađem ja to. Ja čekam dostavu iz Migrosa zato što... Zato što Zeynep sutra ima piknik u vrtiću, a nećete vjerovati, to sam obavezan. Vi mislite samo dati dijete u vrtić. Zeynep ima piknik sutra. Tako da moram kupiti nekih oko tipa stvari za ponijeti voće povrće. To ću joj prdajza. Tamo imamo neke kutice za hranu. Tako da imat će bukvalno u dvorištu vrtića piknik. I sad kad dođe dostava moram je uspavljivati jer već je 7 sati i 15-20 minuta. Samo da jede, pa će onda da je uspavljuje. Bukvalno evo ga već. Otvorim mu kapiju pa neko ovdje na balkon istovari. Jes, ja mislim da je Migros. Jer sad smo bilo zvali da je krenuo i evo ga brzinski. Brzinom svjetlosti majke im dolaze ove dostave. Brzinom svjetlo. Sad će tata da mu otvori kapiju pošto je kod nas zvono pokvareno i onda bukvalno ne može. A nije naša, okej, nije naš. Nije onda naš jer baš bi bilo prebrzo. Mada nije, ovo je Migros Hemen. A Hemen vam odmah dostavi, tako da nije naš onaj Trendyol. Isto naranđasti i Trendyol i Hemen.
nahodala sam 13.000 koraka. Po ovom telefonu, po iPhoneu nisam ni 9, ali ja više vjerujem da ovom jer mi se tako više sviđa. Ok, vidimo se tata, čao! Ode tata. Dede. Eto, to vam je tako mamski život, dijete u vrtiću, ali imate sto neke obaveze, neki dan bilo tražili kukuruz svježi, a rane, gdje da ga nađe na kraju ujutro, hodali, tražili. Ne znam da li vi čujete. Tuko neka... Tu svađa, tuča. Neka žena histeriše. Inače, kao neko ko živi dugo u Turskoj sam navikla na ovo. Zene poguglala od rođenja. Ovo je normalno u Turskoj. Možete vidjeti u starom stanu ovako bilo puno puta. I... Zene navikla, boga mi. Samo se brinem kako će jedni tate i cuka da se vrate kući. Kako će proći ovdje. Kako baš puko. A inače imamo normalno u Turskoj da ovako urlag, ali tata nije naviko. Ja gutam malo slova kad pričam. Arika, idemo sad zube da peremo, moja Ruzija. Ovo mi je pred pranje zuba, ništa ne gleda, sad ću okupati. Ruža, idemo zube da peremo, hajmo. Idemo zube da peremo, boš ti pomozi. Uglavnom ovo žena neka urla. Po hodniku, ja mislim. U prezgradnom ili gdje baš se dobro čuje. Međutim, samo da se tata ne prepadne, to ne znam da je to ovdje normalno. Dobro jutro narode, dan 5. navikavanja na vrtić, privikavanja k vrtiću. Što da vam kažem? Pri rastanku s mamom i kad me vidjela valjda od sreće se rasplakala. Jučer je bilo lijepo u vrtiću izgledam jer je zadovoljna. Ja joj kažem hajmo u vrtić, ona kaže bebe se igraju. Inače Zeynep svako dijete naziva bebom. Tako da mislim da je njoj lijepo. Mislim da se malo sekiram kad je ostavljam. Ali ona se smiri čim vidi djecu, tako da ja pokazujem slike onih drugara iz razreda, s WhatsApp grupe. I ona kao s osmijehom, razumijete, ne reaguje nešto da joj je neprijatno, da joj je stres i to bukvalno gledam svaki detalj. Ali eto, ti rastanci s mamom, što nije ni čudno jer dijete uz mamu 2 godine pune, bukvalno nikad niko nije nju čuvao ili tako nešto. Ako ne pikvamo jednom kad sam bila u hitnoj i možda 2-3 puta da sam je ostavila mužu na sat vremena, pola sata i to je to, znači za ove 2 godine nju niko nije čuvao. Prema tome nije ni čudna takva reakcija, ali kažem sviđa joj se biti s djecom, sviđa joj se da se igra s njima, sviđa joj se ta komunikacija i ono što sam je od 6 mjeseci svaki dan vodila po igralištima na socijalizaciju dalo je svoje rezultate. Poprilično igranja po parkovima daju rezultat, znači daju. Ali ovo što je vezano za majku, šta ćete? Mislim, donekle sam ja kriva i ja nju stalno držim na rukama i pa šta ću, jedino mi dijete, brate, prvo jedino dijete, šta očekujete od mene, da ne znam ni ja. Tako da, to je sve normala. Ja pretpostavljam da će za 2 nedjelje da se navikne, ali možda će biti plakanje jedno mjesec, 2 pri rastancima sa starom majkom. Ovdje navodnjavaju. Tropski bar. Kako mi ovo tropski izgleda? Ovo roze cvijeće u kombinaciji s palmama mi je tako prelijepo. Jutro sam ovo bila slikala za story. Mislim da sam i na zajednicu ovdje na kanalu stavila. Pretplatite se na moj kanal da ne propustite nove objave i slike. Ali još važnije, zapratite me na Instagramu, da se ne izgubimo
jer na Instagramu imate tamo stalno, a ovdje na YouTubeu, YouTube ko zna, nije baš YouTube da ostanete povezani s nekim. Ako hoćete samo da budete povezani, pratite me na Instagramu, tamo možete i privatne poruke slati. Piše mi juče neko na Instagramu, neko s kim uopće nisam dopisivala, kaže samo da ti javim. Juče, kaže, lažira lajva sama, a lažirca joj pali i gasi telefon, kad pali i gasi live. A ono kao, on je rekla da spava, rekao ko mi sve to nije javio. Preako kad mi se tako random ljudi jave da to kažu. Mislim, nisu random ljudi, možda neko ko me prati, nego ja ne poznajem tu osobu, mom bila čudna, ali simpatična. Ovdje parkića. Kako je lijepo ovo drvo, pogledajte, gore ima solarne panele na sebi. Je li ovo drvo uopšte ovo? Ja mislim da je od betona, čekajte da pipnem. Da, ovo je u stvari beton. Ali je tako napravljeno da se uklapa u ovu okolinu parka. Znači drvo od betona sa solarnim panelima na sebi. Šta se neće čovjek vidjeti. U ovom parkiću ima dosta beskućnika, ali ima i običnog naroda. Sve pomiješano, samo da nas ne diraju i mi možemo proći. Ovdje negdje ima samo ljepote. Hoću da se zapišem, bar na nokte, konačno. Mislim da ću sljedeće sedmice, kad krenemo malo duže, da budemo u vrtiću, pošto sad smo 2,5 sata ove sedmice prve. Tačnije je bilo prvo sat i po, prva 2 dana, pa onda 2,5 sata. I danas isto 2,5 sata. A onda od ponedjeljka dolazimo u 9, pa ću imati 3,5 sata slobode od ponedjeljka. Mira, relaksacije, nazovite to kako hoćete. Mini birkuš. Mini birkuš. Ne znam dalje, to je turska pjesmica. Penđereme. Pametnica moja. Kako kad vidimo pjesmu. O, eno ga bejaz tavuk. Eno je bijela koka, crna koka. Šta je ovo Zene, potkud koke u parku? Crna koka, bijela koka. 1, 2, 3. Sad možemo učiti i brojeve i sve nanošen. Sad ona parla turski u vrtiću. Sad se moramo fokusirati da održavamo nivo našeg jezika. Wow, šta je ovo Zeynep? Šta je ovo? Horoz? Je li ovo horoz ili koka? Da, danas imam, znači, sat vremena slobodno, sat vremena radim i pola sata da odem u vrtić po nju. To jest, pošto ću raditi od kuće danas, jer imam obični čas. Jednostavnije mi je doći kući od rana nego nosi sa sobom i slušalce, i laptop, i punjač za laptop, i tražiti gdje da sjednem, da li će biti utičnica u kafiću slobodna ili neće. Ovako odeš kući, znaš da imaš dobar internet, imaš struju, imaš utičnicu, imaš utičnica koliko hoćeš, imaš gdje da sjedneš. Manje mi je stresno kad su ovi obični pravi časovi u pitanju. Narode, Zeynep je u vrtiću, znači nju sam ostavila, snimila sam live i pila kafu. Od 11 do 12 sam radila i sad je 12:05. Ja idem po nju. U pola 1 ona završava. Onda u 4 sata imamo piknik, tako da ću opet da je vodim tamo na sat vremena piknika. I to je to. I onda idemo kući spavati, šta ćemo. Znači bi išla na plažu, ali bitnije je da legne i dijete na vrijeme. Šta još ima? Pokušavam, nisam ponijela termose, mati. Pokušavam da osmislim kako da, nisam ponijela termose jer ću danas kuhat, jer kao imam vremena, ali nešto baš mi ne djeluje da imam. Imam sat vremena za uspavat Zeyne, pa kad da kuham? Moj narode, kad da kuham?
od 2 do 3 radim, tad bi ona mogla spavat, po 4 da je vodim u vrtić, ako ona zaspi. Evo ovdje ima Simit kafe, da li imaju tamo kakve hrane. Nemam danas ni para za hranu, oj majko mila. Ovako, danas ću da kuham čorbu i kjofte, kupovne kjofte, da izvinete, ali po sastavu su mi okej, mislim, sastavi su skroz zdravi. Tako da nema nešto puno hemije u tim kjofte. I onda to je znači na brzaka, ali kako? Kako ja da skuham kjofte i da uspavam Zeynep i da je dovezem kući i kako se to da ukombinujem. Jučer sam jedva uspavala, znači svih onih sat i po što sam imala sam je gurala u kolicima dok nije zaspala. Da bi se izričito naredio. Da poslije vrtića dovedem Zeynep kod njega jer sam jutro relativno kasno probudio. Nisu stigli jutro da se izigraju. Njih dvoje kao obavezno dovedi Zeynep. Je to vrtić. Sjedne da odmorim od dolaska do vrtića. Medo reko. Biće. Babo. Imala sam. Ali je bila. Sinoć mi je pala. Pozvala sam doktor. Medo reko. Biće. U redu. Hoćemo da idemo opet u Güneš. Opet? Još? Još Güneš idemo. Ne yaptın yavrum bugün kuliste? Arkadaşlarınla mı oynadın yavrum? Üstü yavrum. Pokupa sam Zeynep iz vrtića, šetale smo sat i pol. Znači, Zeynep nije zaspala u tih sat i pol šetnje, kad obično zaspi. Ja odradila sat vremena čas, jele i idemo sada na piknik u vrtiće. Da će Zeynep zaspat na putu do vrtića, ako ne, neka je sat vremena tamo pa će tek upet spavaš. Šta da radim, znači, nije bilo metode da je uspavam. Kad sam pokušala da je uspavam, plakala je, kad sam ručno na ruke pokušala, plakala. Hoćelo. Hoćemo da idemo opet. I šta kažeš, pik pik çok güzel. Biram utiske od... Eno maca nosi mačića, a nije ono mačića, ne neka kesa, nešto. Maca sevgilim. Zedu se živo naziva voljenim. Ništa, Zeynep oduševljena na piknikom izgleda pod utisima, kaže çok güzel pik pik. Baš slatko. Eto, ja sam zadovoljna, mislim, s obzirom da je otišao plačući. Ovo izgleda norma, vrati se sva oduševljena pod utisima i kaže da hoće opet i još. Tako da, a ja se sekirala, rekao ja kako će biti dijete, ovo ono. Ali izgleda da je sve super. Eno mali kopek. Mali kopek. Kako izgleda dijete koje zna da sad ide vikend i nema vrtića subotom i nedjeljom. Mini birkuš. Pencereme. Babu. Šta je ovo? Burada bu ne? Vode kamen. Yavaş yavaş.
Olja mis! Zeynep, šta radiš? Šta je ovo? Şey demiş, şu park numarasını ayarlayalım. Samo da šta ne polomimo, nečiji štand ili tako nešto. Da nam ne padne na nog. Dobro, imamo cipelce zatvorene, sandalice zatvorene koje štite od ovakvih povreda koliko toliko. Olja mi, eto ga Đokovo, a? Đokovo, Đokovo! Makaze. Makaze. Oradayım. Kardeş. Kardeş. Pusti haljinu Zeynep. Tako, çok güzel. Zeynep çok mutlu. Yaşasın Zeynep. Yaşasın. Metronarde, dobrodošli u vlog s mora. Idemo do mora. Htjela sam juče ovo da odradim. Htjela sam juče izvijem da odvedem na more. Jer je prehlađena, curio i nos. Danas malo kao i grlo je bilo izjutra, kao škripalo. Međutim, evo ne kašlje. Wow, more! Idemo na more. Uglavnom, htjela sam Zeynep da odvedem do mora juče, ali pošto je bila prehlađena, nije mi bilo ni do čega, ni do vlogovanja, ni do bilo kakvih drugih stvari. Danas ili sam ja oguglala ili njoj bolje. Tako da danas idemo na plažu, ali ne idemo se kupat nego na piknik, neće prehlađeno dijete u vodu ladno. Nije voda ladna, već je mlaka, ali svejedno nije baš kupanje, prehlađeno dijete. Ali za sjed na plaži, udisat malo joda i morskog vazduha. Mislim, i onako nam je morski vazduh, ali pored mora, baš direkt, je mnogo dobro za disajne puteve, s obzirom na to da Zeynep ne želi ovaj morski sprej što imamo, što ga pršćemo unositi. Jo, dva cukiće slatke, pogledajte ih.
Pao kapeklar. Idemo za ulicu, brate, gospoda. Wow, kakva gospoda. Jer ono nije majka tamo. Predivno jutro. Temperatura tamo ni vruće ni hladno. Doduše znojimo se mi naravno zbog vlažnosti vazduha, što je vrlo zdravo kad ste prehlađeni. Uporno neke muhe lete na Zeynep kad god smo u kolicima. Ja još ne znam šta s muhama da radim. Valjda će do plaže da se maknu. Udari muhu Zeynep. Ma kako muhe? Kako muhe idu na moje dijete? Hajde probajte sletjet. Razmišljam da prekrijem noge Zeynep, hem od muha, hem od sunca, ali ne vjerujem da će htjeti. Znajući Zeynep. Jedva je pristala na kapicu, ovu što se veže da je ne može skinuti. Logično. Logično da ćemo ovu kapicu na vezanje, da se ne skida. Nek mene obleći ukoliko hoće. Ali ja sam u posljednje vrijeme živčana žena. Jedno malo kašlje dijete. Ja, i brisanje nosa nam isto procedura. Nije strašno. I to nam je, ona se brani. Uglavnom, nadam se da će nam današnje piknikovanje kraj mora pomoći da bude malo lakše Zeynep. Ne znam da li da je vodim sutra u vrtić. S jedne strane adaptacija, bolje ne propuštati vrtić. A s druge strane možda je dijete bolesno. Ako se ona i nije zarazila tamo u vrtiću, da ne zarazi drugu djecu. Poslao danas poruku učiteljici da je pitam šta misli. Tako da, mislim kako će biti ovako prehlađeni. Kad padne temperatura 61 na 33 stepena, ljudi se prehlade. Mislim, razga 10 stepeni. Ali meni iz Bosne je to ništa. By the way, samo su nam turski dio familije prehlađen. Mi Vojkovčani, ja i tata, nismo prehlađeni. By the way, razmišljala sam da li da vodim tatu s nama, ali tata još spava. Rekao nek se naspavaju njih dvojica. A nas dvije da smo... valjamo bi preći ulicu, tačno da pređemo ovdje ulicu. Da idem na nadvožnjak. Kaže mi, nekom piše juče na live-u kao Blažo, reci učiteljici da si youtuber. Pa kao da bolje pazi Zeynep, ja u fazonu da ja pokažem koliko imam praslaca, da se bruham, rekao bolje da nikako ne znam. A iskreno mogla sam pošaljem me u svoj Instagram, kaže vidiš imam 15.000 pratlaca, nisam šta je. I to je kao nešto, da pokažem YouTube, da snem pro u igrici Murder Mystery 2. Znači tu igru igram preko 4 godine, svaki dan s djecom. I toliko sam pro, da znam bukvalno u koju će stranu neko da skoči. Naprimjer, kad se popenju na karti negdje, na neku visinu, točno znam gdje će da skoče, u koju stranu će da skrenu. Znači, bukvalno mogu to da predvidim, zamislite. To znači da ste baš... I mogu, na primjer, da skontam ko je ubica, ko je murder, jel? Mogu da skontam po na primjer, kad stoje svi, dok još nije izadio nož, ja mogu da skontam ko je. Bukvalno, kao da imate 600 čula, a nemate, nego tu igricu toliko dugo igrate. Tjuf. Narode, evo nas na plaži. Da li je neki trenutno događaj, neko takmičenje u kajakingu ili šta je, ali jako mnogo je ovih čamaca, brodića. Jednostavno vikend. Zbližavamo se plaži, nećemo ići nigdje dalje. Ovo prvo ovdje je zona gdje ima hlada i trave, tu ćemo. Narode, Zeynep ovako gleda ko šta je ovo. Uglavnom, tu nam je indijski orah, tu su nam banančike, naranđe, svježe cijeđeni sok, suho meso, ovo nešto što će nam služiti kao hljeb, stiropor, što još imamo? Imamo pavlaku, imamo ovo nešto slatko, malo da zasladimo, da djetet bude sladak piknik. Tamo nije baš blizu, ali bitno je da smo mi u hladu. Evo ga pik Zeynep, hoćeš vodu da piješ? Ćao gezel piknik.
Hoćeš vodu? Hoćeš... Šta hoće moja ruža? Hoćeš sok? Evo ga. Suši sa lososom. Suši, wow. Kako dedu ne povedo smo? Ma šta ću, ne mogu ja čekati da se on budi. Budit ga na silu, sprema, čeka da se sprema okom jednostavnije, bret, uzmem dijete i dođem. Moja. Pa zabila piknik. Pik, Zena piknik zove pik. Pik, čo güzel. Ajde, otvori. Čo ne sjesta. Zena sva srećna. Kaže, njam. Šta je ovo? Indijski ora. Moje vrčkice, kovričice lijepe, pogledajte kako su mi lijepe. Kada mi su mi čist nokti, jesu. Mislim, našetali smo, ja sam se preznojila. Gdje ode Zene? Kako je lijepa fontana. Samo Zenujstva ide. Gdje Naumi? Baš je fina fontana. Vratili smo se sa piknika. A nisi šešir? Kaže babi Zeynep da mu doda bananu, ona mu dodala, sad ju aplaudiram, ona sva srećna. Muž je prehlađen i Zeynep je prehlađena, ali evo bili smo trčali po plaži, tako da joj je nos prestao curiti, što je vrlo pozitivno. Znači samo odvedete dijete, ako nije naravno pod temperaturom i to, onda bolje ležat kući naravno, ali ako nije pod temperaturom, lagano izađete, ako ima blizu more još bolje, ako ne onda negdje u šumu, u prirodu, negdje, malo da se istrči. Kažem, kad su tek početni simptomi prehlade. Ako već ima temperaturu na prvo, onda bolje da leži, naravno. Bez ikakve sumnje. Evo ga nam skaču neke reklame. Šta kažeš, Uža? Ani si jemek. Daj jemek. Ovi kolući odrižeš, što sam ostavili od piknika. Piknik čo güzel? A hoćemo da idemo u kreš? Ću kreš. Idemo u Güneš? Hajmo. Hoćeš? Ajde daju, ona si pije vodu. Idemo u Güneš. Hajmo. Hajmo Güneš. Babi! Zeynep je naučila da trčka rabu. Mislim ono kao neka, ako razumijete. Jemek za mani. Pik za mani. Pik. Eto, došli smo, malo mi je bilo naporno da se vratim kući jer je bilo vruće, Zeynep je spavala u kolicima. Ja sam je prekrila ovom pelenom, tetra pelenom. Jer je bilo sunčano i plus muhe su letjele. Rekao je babiš da kad kupimo auto da ćemo stalno da vodimo Zeynep na piknike. Ole, pik zamani. Pik. Eno, Gemi.
Narode, evo me iz vrtića, danas ja sam 40. Prije nismo se... Ovo je neko drugo dijete plače. Jel' tako? Valjda. Danas sam nekako koristila taktiku pjeva iz Zene pred vrtić i sve onako smiša, ajmo Zene, ono kao nema, kao da idemo ne znam ti ni ja gdje. I Zene onako bila mirna poprilično, ono kao po reakciji roditelja i djeteti kao reaguje i sve je bilo super do momenta kad je došla učiteljica i tad je ona vidjela sad će me ona uzeti i naravno to je bilo bilo panike i malo je plakala naravno i eto to je to. Uglavnom do samog vrtića nije nijednom rekla nećemo, jel to? I kad smo ušli u samo dvorište vrtića i tu je bila mirna, mislim malo prepadnuta, ali vidi blesa mama kao vrtić, wow! Bukvalno ja sam sebe naložila da je meni drago što ide vrtić, mislim meni je drago. I sebe sam tako ubijedila da je to sve super. I sad imam 8:40, znači 9, 10, 11, 12 i po, znači imam 4 sata slobodna, jel' tako? Od 8:30 do 12:30, koliko je to? 9, 10, 11, 4 sata. Imam 4 sata, faktički 10 minuta manje od 4 sata, da vidim gdje ću, šta ću, a nemam danas ništa planirano, tako da idem kući. Tata će vjerojatno ići na plažu, onda sam ja na plažu, možda ću sutra. Danas mi ipak malo još, evo što smo malo kasnije došli. Zenep je nos prestao da curi, malo je to promuklo, evo i ja sam mislim možda im je to jer gore u toj sobi gdje su mala djeca imaju klimu upaljenu i možda zbog toga se prehladila moguće, između ostalog. Nisam obratila pažnju na to da ovo pješčano igralište, da ovo igralište u stvari sa pijeskom ispred Babišovog mjesta gdje radi, ispred Babišovog poslovnog. Sad muž je ostao kući kao valja se, gleda rilse šta će on raditi. Ja sad nešto razmišljam, pošto nisam ponijela laptop jer sam kao samo žurila da ja nju odvedem. Razmišljam da... bilo je još djece koja plaču, by the way. Mislim, šta ćete vrtić. Pogotovo septembar kad kreću, kad se prilagođavaju. A ludlo. Kad će ova Zena da snakne da jednostavno uzme da učiteljica pusti i mislim da se pusti, da ne plače, da učiteljica odnese gore u razred. I to je to. Valjda će uskoro biti sliđa, kako je Zenem srećna, zadovoljna. Ne znam, nekako sam srećna što ipak ima progresa, ipak nije razumijete, jer ovo prva nedjelja svaki dan bilo sve gore i gore. Prvo dođemo pa plače kad je uzimaju, pa onda plače čim ulazimo na kapiju, pa onda počne plakati dok smo još u ulici gdje je vrtić, i sve gore i gore. I evo srećom danas, znači samo sam napravila onu toksičnu pozitivu, znaš, nosilo se smiješno, kao hajmo vrtić, ona ne plaka kad se mama toliko raduje. Vrtiću. Tako da tako nekako je. Ja danas nemam ništa konkretno planirano za jutarnje sate. Mislim da samo da dođem kući, da probam da odnesem tu pošiljku, jer stalno odlažem, znači da pošaljem drugaricu već jednom pletiva, znači samo odlažem, nešto, samo tražim neke izgovore i tako odlažem. I sad se bojim da neću mi poslat, boga mi. Tako da, hoću da kažem,
da evo ide na bolje. I da imam cijela 4 sata slobodno, ono, bukvalno kad čovjek ima toliko vremena. Pa šta ću raditi iz kuće, šta ću? Moram napraviti sistem organizacije kuće i to mi nije ne treba mi jedan dan za to, nego puno više vremena. Počela sam da koristim od onih, pošto stalno kupujemo vodu u flašama od 5 litara, počela sam od njih da koristim te flaše, samo im odrežim gornji dio i koristim ih kao kutije, kao organizere. Tamo su onako povelike, odlične veličine i prozračni su, providni su, kako se kaže. Tako da mogu njih da koristim, na primjer da sortiram stvar. Na primjer, u jednima držim kese od prodavnice, u drugima držim, na primjer, opremu za čišćenje, na primjer spužvice, četku onu električnu i to, sve stanem u to. A ove ostale koristim za sortiranje igračaka, pošto to je baš s igračkama veselo. O neki, ne znam koja je biljka. Sad ne znam da li muž otišao na posao ili nije. Ja voljam da sad dođem kući da bude prazna kuća, da bude onako mir i tišina. I onda ću malo možda da čistim ili tako nešto, ili ću da pravim. A da, imam prezentaciju da odradim. Nju sam htjela iz kafića danas da radim, ali mi je bilo mrsko nositi laptop sa sobom, iskreno. Tako da probat ću od kuće malo to da odradim, malo u kući, onda se bavim malo eto i da probam šta skuhati prije nego što Zeynep dođe. U principu mogu bi ja ovako da se organizujem s kuhanjem, da izjutra napravim ručak i onda da je već spreman kad se vratimo iz vrtića. I onda narode, samo što vam snimiti gdje živim. Uglavnom, braćo draga, izlazim iz kuće, ne mogu, znači tamo je tata, klepeće nekim suđem, kao što radi ujutro, znači uveče, pardon, kad ne znam, ja ne mogu ovog stresa majke mi. Ja sam izašla, ponijela sam laptop, da probam da radim, jer ja ne mogu ni kuću da čistim, on mi smeta, ja ne mogu proći kroz kuću od njega. Ne mogu se koncentrisati na posao, tako da rekao, haj ti Blažo napolje da radiš, nema koriste od toga. Mislim da je tata trebao da ode na plažu, ali nije otišao na plažu. Možda je danas oblačno pa neće, možda će kasnije, možda mu se ne ide, nebitno Uglavnom nemam ja živaca, ja sam samo uzela laptop i odo napolje. I uporno, znači, pokušava i mog muža da probudi. On jedan bolestan je, znači, leži i pokušava zaspati. Rekao, ja zatvoriti ova vrata da ne budi moj tata. Tako da, i ja sam nešto, znači, ja sam ušla u kuću, sjela, rekao, hajde ja sad da odradim. Hoćeš ipak odraditi Blaža. I naravno, tata tu, kao da specijalno hoće samo da probudi Omera, majke mi. Znači, uzima i dere se. Ne dere se on ne čuje dobro i zato glasno priča. Ali brat moj, rekao, nemam ja živaca za ovo, majke mi. Onda muž kiše, ja se opet triggerujem, probuće dijete u vrtiću, ali ja sam navikla da se tako stresiram kad neko kiše ili na bilo koju buku da ne probudi dijete. Ja budalašni i ovaj mamski život. Odo sada negdje da sjednem, ali fora je da ne znam gdje bi sjela. Da ne idem negdje previše daleko, a ovdje nema nikakvih interesantnih kafića, da ti možeš, na primjer, sjest i raditi. U ovoj mojoj ulici, u ovoj susjednoj, znači, najbliža mi je ona slastičarna. Odo da sjednem, znate gdje da sjednem? Sješću u Nur pa stane si. To vam je lanac slastičarni. Evo i ovdje je pošta. I samo mi treba da prijedem ulicu i da odnesem onu pošiljku. I ja sam u nekom fazonu kao... Crveno mi je. Ja sam u nekom fazonu kao... U šta da je zapakujem, haj nađem paket, u šta da je zapakujem. A šta ako budu tražili da otvorim, znači... Sve nešto sebi natrpujem, neke prepreke, samo da to ne uradim. Znači ja ne mogu da vjerujem kako ja ovako odlažem stvari.
zakasnije, ali to mi je sve jer mi fali sistem organizacije vremena. Tako da sad na njim radimo, sad ćemo da sjedimo, zato mi treba koncentracija, zato mi smije takve petanje pokući tate i to. Treba mi znači koncentracija da mogu da se fokusiram, da napravim sebi raspored dana koji će da bude efikasan, efikasan i koji će mi omogućiti da mogu da odradim puno stvari u toku dana, da znam kad mi je šta i da jednostavno mogu da radim. Čekam ovo zeleno kozebo sunce, što bi rekli. Ozbiljno, mislim da nisam naukla da mi je puna kuća. U toku dana sam naukla da budem sama sa Zeynep i onda kad su muž i tata tu, mene to izbaci iz takta. Evo ga zeleno, ali uvijek morate biti pažljivi. Idemo u Nur pa Stanes i on mi je najbliži. Znači volim da sjednem u onaj Jemen kafe. Volim Jemen kafe, nego nema ovdje blizu nijedan. Ovdje ima Šok Market, hajde da znam. Volim Kafe Dunjasi i Jemen kafe, to su kao lanci kafića. Ali ovdje mi je najbliži u Mark Antalija, to je 20 minuta hoda, 20 dok odeš, 20 dok se vratiš, to je 40 minuta izgubljenog vremena. Doduše ti kad hodaš, ali to je zdravo, to je sport, ali previše mi je to vremena. Ima ove kao male zabjegalovke, što bi rekli Rusi zabjegalovke. Ovako, ali ovdje vam, nije vam ovdje uživancija da sjednete, da radite. Nemaju nekako, da ko zna, nemaju samo vanjske. Recimo ova, konkretno imaju samo vanjsku kao terascu sa stolicama. Imaju i ove preko. Vidite, ovdje možda i nije loše. Tontuni. Imaju ovdje kao Alten Toast. Ali vidite, ovdje možda i nije loše sjest i možda imaju utičnice, ali meni nekako Nur pa Stanes i najdraži. Tontun je kao nešto tipa neka vrsta fast fooda. Kad imate ogroman izbor, pa onda ne sviđa vam se ništa, mislim da je to taj efekat. Ne znam. Ovdje je kao, šta je ovo? Prodavnica možda namještaja, kreveta. Gledim ovdje što ima, ovdje je knjižara. Tu sam htjela da kupim selotejp za ovu pošiljku. Vidite, ovdje nema kafića. Mislim da je ovdje Nur pa Stanesi. Ovdje ću uzeti sjest. Pa da vidim kako je zaraditi. Ako bude ok mjesto za da se radi, ono ima i kafa im je nikako, odmah da vam kažem. Ali kao varijanta da isprobamo danas ovdje sjesti radi. Gospodo, došao mužić Pužić u vrtić. Da nije on šta skonto šta sam ja bila govorila u live-u. Is the keys as teacher. Jo, evo muž, evo vidite, da ne bude da ja jedina provjeravam telefone, malo ću lijepa. Došao je mužić Pužić po Zeynep. Došao je babiš da Zeynep uzme iz vrtića sa mnom. Eto, došao je sam od sebe. Tošene, geliyor. Babiş geliyor. Geliyor. You take Izo in the morning burada? Neće. Neće. On ponavlja neće, pošto Zeynep govori neće. Kad nešto neće, Zeynep neće, onda on tako naučio malo našeg jezika. Uglavnom zajedno s mužićem Pužićem čekamo Zeynusicu, oni sad imaju ručak, tako da ćemo čekat. Ja nisam baš bila toliko produktivna kao što sam očekivala jutros. Otišla žena, snimila live, sjedla, pila kafu, gotivila se. I onda radimo one prezentacije, onda sam shvatila da je meni to smorno i dosadno i da mi se ne sviđa. I rekao odustajem. I odustala, žena što ima veze, treba nekad odustat. Kad vidite da vam nije da vam je teško, ali da morate malo da skoncentrišete, da strukturišete to i
bla bla bla, i onda shvatite, buraz moj, ma nemojte mi to smaranje, ja volim kad mi je sve ovako automatski potaman. I uzmem ti ja i odustanem, nema veze, neko mi je ovaj obični posao, kao da mi je malo posla. I stvari oko kuće i djeteta i tako dalje. Jedno gdje drže djeca vodu, stavi kao na prozor. I onda oni prilaze i piju. Ali kako ovim malima, sami Bog zna kako oni uzmaju vodu, jer oni njih stave u hranilicu. A ja mislila, rekao, da ću zakasniti, a došla ranije vremena i još malo i oni, evo kasnije. Ne kasnije, ali otprilike. Njima, ja mislim, od 1 spavanje ili od pola 1. Ja, Zeynep, doći i taj dan kad će ona htjeti da ostane još. Pa ćemo onda da je damo na puni dan. Eto, nadam se da će doći uskoro, iskreno. Vidjet ćemo kako će biti situacija. Meni je i ovih 4 sata, 5 dnevno taman. Ne žalim se. Udari u plač, a vjerovatno hoće kad vidi mamu. Muž će biti šokiran. Tako da, ja se nadam. Gdje on sad ne slučaj, valjda da ispuši cigaru. Ja se nadam da idu neki, idu ko vojska ova djeca, svaka čast kako su ih natreniramo, baš vidi se da je vrtić pro. Evo babiš, evo ga iz ograde, eno ga. Sad kad Zeynep udari u plač, trebamo bo snimat babišovu reakciju, reće nema više vrtića, ti tvoj ružitić, daj mamo kući dijete. Nek bude nesposobno kući s majkom, nek ništa ne zna, ni pričat s ljudima. Evo, Zeynep srećom nije plakala. Yunus, ver bakayım peçete. Buyurun. Se rekao kako se fino ponašala, kako je mirna, kako će se kao lako navići. Ako izmem ovo jutarnje plakanje, evo popodne je prestala da plače, znači obično i kad je uzimam, čim vidi mene odmah uplač. Međutim, sada ne. Sada onako sjedi i čeka da je obuju cipele. I još je bilo u šoku kad je vidjela da je i tata došao. Baš onako kaže da je bilo dobro, kaže da hoće još i hoće opet, naravno. A ovo nam je više postao uzrečica da govori kad se vraća od vrtića da hoće još i hoće opet. Ako fakat bude ovako dobro, ako Bog da za par mjeseci pa da idemo i na puni dan. Ja bi iskreno voljela. Onda bi imala vremena i za sebe, i za posao, i za sve živo. Toliko treba imati jedno dijete i čao. A ne da imam recimo više kako bi tek onda, Boga mi. Ovako kukam s jednim. Nisi kardeş. Dobro jutro narode. Danas nam je 7. dan vrtića, Zeynep se prilagodila, jučer učiteljica rekla kako je sve super, ne plače uopšte, samo kad je prenosi do učionice. Super, znači sve super radi, igra se, apsolutno kao naviklo se dijete, bukvalno. Eto samo još ti naši rastanci da budu malo manje emocionalni, tako reći. I sve ostalo je top. Tako da juče sam bukvalno pjevala i sve se ovako kezilo, da idemo u vrtića. I ona pomisli da je to nešto do trenutno. Čekamo. I
lagano idemo prema vrtiću. Sad ne znam šta bi radila, znači danas. Razmišljam da svratim do Manga da vidim šta ima u Mangu, ali džaba ono da odem kad mi je plata tek u četvrtak i lakše mi je naručiti online, realno. Ali i naći veličinu također mi je nekako lakše online. Tako da, sad će nama je valjda zelenu, evo čekamo ga. Dala sam Zeynep. Zeynep je bukvalno bila mirna sve vrijeme, pred vrtićem bila mirna dok smo čekali učiteljicu da se spusti dolje. Teta je uzela ova što radi kao, ja mislim, druga učiteljica ili je tu kao recepcioner, šta ti ja znam. Ona je uzela, Zeynep nije plakala uopšte. Došla učiteljica, Zeynep nije plakala uopšte. I malčice je zaplakala kad je učiteljica kao ponijela gore uza stepenice. Ne, zapravo zaplakala je jer je učiteljica uzela drugog dječaka, a ona dolje stajala. Dok je ona druga učiteljica uzela cipele. I kao njega uzela nju nije. I možda je zbog tog zaplakala. Ili ne znam nija šta je bila, ali gom uzeo učiteljica i nju. I lagano usplač. Se popeše. A taj dječak je bio njen drugi iz razreda nekih, doveo ga tata. Tako da, ima ovdje, boga mi, ovdje najviše tate dovoze djecu, dovode, najčešće dovode, jer gledaš da ti je vrtić pješke dostupan od kuće, jer još ko će da se pegla da ide daleko do vrtića. Ja sad ne znam gdje bukvalno, znači, treba čovjek sebi dati jedan relaksacija dan. Htjela sam do Manga da svratim, ali neću. Šta bismo mogli? Da odem kući i da odmaram. Jednako sam bolesna, bukvalno dođem kući i samo legnem. To hoću da uradim, znate kad imate temperaturu i curi vam nos i boli vas glava, a kući ne možete leći jer dijete će vas zlostavljati. Ne zlostavljati, u smislu skakat po vama, plakat, traži da ustanete, traži da hodate, traži ovo, traži ono. Ovako vi lagano samo ovako sam dođete kući i legnete. Maštala sam mama me 2 godine da dođem kući i legnem 2-3 sata u miru i u tišini. Valjda i muž do sad već otišao. Tata će vjerojatno na plažu da ode. Trebala sam ja ići na plažu. Međutim, što ja ne odem na plažu jer sam prehlađena još i mrsko mi. I kontam da trebam dosta ranije da Zeynep podvedem. Naprimjer u 7:30, a ne u 15 do 9 kao danas. A u šest dok se ona malo izigra s tatom, dok se malo izigra s dedom, bolje je to, mislim, nego da ranije dođe u vrtić, isto dođe na kraju krajeva, ali ne znam, jedne hanume vježba gospođetna. Dok pretplate se na moj kanal, ja odoh malo leći spavat pa ću da montiram. Hvala vam svima, ljubim vas, ćao.